Tribunal Constitucional Magistrado Kunam, Defensa Ministerio Tacamarachin, Indemnización Hinayatag Bonificación Niskakunata, Killan Pagapunankupajpuni, Josué Rojas Jaramillo, Runaman. Ecuador Javasuyuban Aujanaku y Kachkaptin, Soldauhina Yallinakuskanmanta, Perú Suyupa Sutimpi. Kai Kamachiykunam Karun, Iskaychunka Suktayuk Waranja, Pichkapachak Chunka Hukniyuk Leipa, Iskaykaj Articulumpi, Giljaska Kaskanmanjina. Devengado Niskakunatawanmi Pagapunanku. Ley Kamachiskanmanjina Interes Kunata, Hinayatak denuncia Hispichiskampi, Gastas Kantawan. Kai kamachiykunatam uyarunku amparo kaskanmanhina. Iskay waranja, iskay chunka, iskay niyuk watapa, pichkapachak chunka hanchisniyuk yupaychasqa expedientewan. Asociación de Inválidos, Discapacitados, Viudas, hinallataq derechohabientes, Asociación PIM, puñunakuqkuna, Fuerzas Armadas pa hinallataq Policía Nacional pa, ñawpaq iskay chunka pichkayuk watakunamanta pacham, Defensa Ministerio mana pagapunchu. Mínimo vital paguta takiarachiskanmanta pacha, waranja iskunpachak iskunchunka hanchisniyuk watapi. Kaytam ruwarunku, huk kamachiykuna kachkaptinpas, waranja iskaychunka pichkayuk soles kuljita paganapaj. Civil, militar, hinallataq policial runakunapaj, iskaychunka suktayuq waranja, pichkapachak chunka hukniyuq ley kamachiskanmanhinaqa, waranja iskunpachak iskunchunka pichkayuq watapi, Ecuador suyuwan aujanakuy kachkaptin, alto senepaman rikkunam, ichapas suchu hiparuptinkuja, utaq wañuyman chayaruptinkupas, derechuyuqmi kanku indemnización excepcionalta chaskinankupaj, huk uite juljimanta anayman, hinaspapas, killan bonificacionta, remuneración sueldo vital niskamanta hanayman. Kay bonificación tam hunankupuni leywan amachasqa kaqkunaman. Kay kamachiyta mana ruwachijkunam constitucional yuyaymanaykunata usuchinku. Ley kamachiykunaqa ruwachiskapunim kanan. Mínimo vital pensionta chaskinanku runakunapa dignidad niskata ama usuchinankupaq. Chaynatam sentenciapi ñawinchakuchkan.